dimension yindi. Haleluya. Turi kuri niveau. Turi kuri niveau yindi. Okay. Ubwenge turi twebwe ubwenge buva ku Mana. Abikwenye wa mbere ishambere mu bantu batatu niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu. Yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Ubwenge buva ku Mana. Kristo Yesu ni ubwenge buva ku Mana. Twaba turi muri Kristo Yesu. Kubera Kristo Yesu yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Dufise kapasite yo gutahura uko Imana itahura. Haleluya. Dufise kapasite yo kwiyumvira uko Imana iba muri Kristo Yesu. Dufise ibyiyumviro nk'ibya Kristo. Abikwenye wa mbere ishaka mu bashaka gatandatu. Everyone does this. Hatwale zo dufise la pensée. Dufise ibyiyumviro bya Kristo. Nje tumuntu akakwiza Yesu n'umukiza. Imana ikikora cyo gufata ibyiyumviro byayo ikagushiramo. Igufata ibyiyumviro bya Kristo ikagushiramo. Nje tuma umuntu amaze gukizwa yayize cyangwa atize mu bisanzwe uko byakaza kugenda. Umuntu azaza kugira ibyiyumviro biheje. Haleluya. Watasikia tusukuze kuvuga gusoma kuvuga ibintu byumvikana. Mukwiyumvira bitakora umuntu wiyumvira gusoma abandi. Mwishure ntizotuke kwatro abantu akumana ni umuntu akijya imyaka 6 8 yaramenye kisangwa yoberwa agaheza university imenya ku 8 abone imyaka 3 4 ugasanga ubuzima n'umuntu usukaye defete gusa. Ikibazo nawe ko umuntu atahishurirwa ko afise ubwenge afise sagesse niya Kristo Yesu ababuza ubutumwa cyane. Umuntu ababuza ubutumwa cyane tubaho ubuzima buri hejuru. Nibwo ubuzima duhamagariye. Haleluya. Amen. Yadora dufitiye bya Kristo. Dufise la pensée de Jésus. Dufitiye cy'iyo muri twebwe. Wanda ndamukaza ubuzima bwacu. Wanda ndamye tutiyumvira aga capacité kwiyumvira nkuko ari kwiyumvira. Hama natwe twabyangiza inkuru zacu tukabigenderamo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunabikana mbele. Dufise capacité. Ahantu uko ntushaka ko twangaraca no bose. Dufise ububasha. Ubwo bwenge bwari bwaragejeje imyaka myinshi. Bwari bwaragize ibibanga. Pawulo avuga neza yuko ari nabwo bwenge ari sagesse dukwiye kuvuga twebwe nk'abantu twigisha. Nibwo bwenge dukwiye kwigisha ishengero rya Kristo. Ndadusoma. Nibwo bwenge dukwiye guhamagara kwigisha ishengero. Abikana ba mbere 2 3 7. Abikona wa mbere ishaka 2 mu 6 nibwo bwenge tamara kwigisha. Nibwo bwenge na sagesse rero tamara kwigisha ubwenge na sagesse y'Imana ari yo Kristo Yesu. Bari ndabona komereka Kristo abana tubwira abantu mubwiriza Kristo cyane. Kadusoma ngo yamara tuvugana ubwenge hagati mu bantu bagije rwose parmi les parfaits. Bira kibazo bari parfait. Tuzobyiga ko kumbere cyangwa yejo na twiparfait muri Kristo. Ngo tuvugana ubwenge hagati y'abantu bagije rwose. Ngo ariko ubwo bwenge subiki gihe cyangwa abaganza biki gihe bagenda bayuka. Biyakira ni ngo tuvugana ubwenge ariko biri France ngo n'upression na sagesse. Yiva ngo tuvugana ubwenge, iva ngo n'upression twigisha ubwenge. Okay? Twigisha na sagesse bari bajambo ahantu hari ubwenge washe Yesu Kristo. Kotradana ahantu hari sagesse washe Yesu Kristo. Twigisha Kristo hagati mu bantu bamaze gutunganywa rwose. Abantu bamaze kuba parfait. Twatunganyijwe muri Kristo Yesu twebwe. Reka bitubwire. Twigisha ubwenge n'upression na sagesse. Wariko tuvugishwa n'ubwenge bw'Imana bwari bwanditswe ibanga. Tuvugishwa n'ubwenge bw'Imana n'ubwo bwari bw'amajambo byose cyane. Tuvugishwa n'ubwenge bw'Imana. Ne prêchons pas la sagesse. Ubwenge bw'Imana bwagizwe ibanga qui était caché. Bwari bwanditswe bw'Imana yagabiye kera igihe byose bitarabaho ko buzoba icyubahiro cyacu. Haleluya. Ubwo bwenge bwari kwa gloire yacu. Ibika bitubwira neza ko tubabwiza tuja hehe gloire en gloire. Tubabwiza tuja mu bundi. Ubwenge bw'Imana ariko Kristo Yesu kandi abitse ibanga imyaka myinshi ngo nibwo tuvugana no munsi.
nicyo ndamura kuvuga Yesu cyane kugira abantu bamwumve aramenye ibyabakoreye ngo bwari bwaragizwe ibanga umurongo w'umunani ngo kandi mu baganza b'iki gihe ntawumenye iyo baba baramumenye niyo baba barabambye umwami w'icyubahiro ubwo bwenge bw'Imana mu Yesu Kristo yari yagizwe ibanga yari yanyagijwe imyaka myinshi tubaza kubona kuno munsi y'ishuri yari yagizwe ibanga imyaka myinshi ngo ntibamumenye iyo bamumenya niba barabambye ariko bashobora kutuvuga tumuzi haleluya tuba turamuzi muri twebwe no buzima bwacu rero twebwe si twebwe tukibaho ibizima muri twebwe iyo sagesse tuba dukoresha tuvuga ayo Kristo Yesu yari yanyegejwe kubera ko yari yanyegejwe kubera ko yari yagizwe ibanga imyaka myinshi abantu benshi bifuje kumumenya bifuje kumubona turabona Yesu akavuga ngo Aburahamu ngo yifuje kubona umunsi wanje ari Aburahamu yabayeho kera turabona abamoyiza batandukanye bifuje kumubona Yesu Kristo kuba yari yifuje kumubona batugereza ngo yari yarabitswe ubwo bwenge bwanyegejwe kugira ngo uzabuhinduke icyubahiro cyacu bari bagamije ko turatambuka dutanga icyubahiro cyacu ku buzima bwacu haleluya uriko uratambuka wumva ko ufite icyubahiro cyacu ku buzima bwawe ukaraba bagenda ngo barasuzuguriza wumva umengo ntaco bari ntaco bamaze ni babi ntaco bazovamo kubera uzabwiwe ko ntaco bazovamo umuntu agacabaho avuga ngo ntaco amaze abayisuzugura kandi birika bitugereze ko ufite icyubahiro cyacu ku buzima bwacu yari yagizwe ibanga ariko biratwereka yuko ngo byahishuwe reka dusome umurongo w'icenda na cumi na gatanu y'ibishaka bibiri umurongo w'icenda na cumi na gatatu bwari yagizwe ibanga Kristo yari yagizwe ibanga ariko yari yabikwe kuba icyubahiro cyacu yari yabikwe ku gihe cyose tuzotambuka turagenda ku isi tuzoba twambaye icyubahiro ciwe tuzogenda wambaye isoni zawe tuzogenda wambaye imaramarira tuzogenda wambaye gusuzugurwa kwawe tuzogenda wambaye wiyagiriza uzogenda wambaye icyubahiro cyawe ku buzima bwawe bakavuga ngo ariko uko handitswe iby'ijisho ritigeze kubona igitugu kitigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu byose Imana yabiteguriye abayikunda iby'ijisho ritigeze kubona iby'ugutwi kutigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu byose Imana yabiteguriye abayikunda ni bande mbere twebwe turi Kristo Yesu ibyo yabiteguriye twebwe umurongo w'icumi ariko Imana yabiduhishuriye muri mwemu wayo nk'ayo masasa byose n'ibishijwe by'Imana uyu murongo kenshi abantu bakunda gukoresha bavuga ko tuzobona twagera mu ijuru niko benshi bakunda gukoresha umurongo ibyo bazitaruka n'ibiki tuzobona twagera mu ijuru ariko siko birivuga bivuze yuko Imana yabiduhishuriye ibyo byari binyegejwe ibyo amaso atigeze yumva amaso atigeze abona imitima itigeze yifuza Imana yarabiduhaye twebwe haleluya gusa twarabishuriye muri mwemu wayo muri twebwe bisubira tuzoza kubona twaza mu ijuru nibyo turonka ngaha ku isi haleluya nibyo turonka ngaha ku isi ngo ninde mu bantu azi biri mu mutima w'umuntu atari mwemu yiwe iri muri we niko n'iby'Imana biri ntawe ubizi atari mwemu w'Imana cumi na kabiri ariko tweho ntitwari mwemu y'iyi si ariko twahawe mwemu ava ku Mana mwumve ikintu gikomeye rero ngo kugira ngo tumenye ibyo Imana yatugabiye tumenye ntitwahawe mwemu w'iyi si twahawe mwemu ava ku Mana icyo Imana yaduhereye bari kugira ngo tumenye ibyo yaduhereye umuntu niko rero igifaransa ivuga ibyo yaduhereye kubw'ubuntu bwayo tubimenye niyo misiyo y'Imana nuko tumenye ibyo Imana yaduhaye byatwituma tukabimenya bikaba ibyacu n'heritage yacu n'iragi ryacu tukabimenya bikaba connaissance parfaite absolue twebwe ntitubaho tugenda tutabizi ntituba mu gakiza tutazi ibyo turimo ntituba mu gakiza tukekeranya ibyo turimo ntube mu gakiza ufise ubwoba ntube mu gakiza urondeza uvuye muri convaincre y'ituri ubizi neza connaissance kumenya ibyo rero Imana yabiduhaye si ibintu tuba tubarondera ibintu dufise muri mwebwe turabifise muri twebwe turabigendana nabyo ni ibintu bitangaje akamaro rugero
Okay, mu wa gatatu namwe turabivuga ariko tubivuga mu majambo yigisha ubwenge bw'abantu yasadese y'abantu ariko tubivuga mu yigishwa na mwemwe tugera iby'imwemwe n'iby'imwemwe bindi tubivuga mu majambo yigishwa na mwemwe tugera iby'imwemwe n'iby'imwemwe bindi ntitugwisha ubwenge bwacu tuvugishwa ubwenge bwa Yesu muri twebwe yasadese y'Imana muri twebwe niyo tuvugisha rero muye yagize ibanga byahishuwe twumva yuko atari tuza kuronka mu ijuru Imana ishaka ko tubaho ubuzima bwiza umutima yatewe muri Kristo nta kwisi ishaka umuntu ava ku isi nk'umuntu ahunze oya ishaka umuntu ava ku isi anezerewe kunezerwa ntibihagaze mu mafaranga iyo umuntu avuze kunezerwa aca yumva amazu bituga amafaranga umugabo mwiza umugore mwiza sinzi kuvana n'umuntu mugabo abo byose bihagaze ku mahoro n'umunezero muri Yesu Kristo. Haleluya. Aho ugiye ibintu bitagenda neza kumva wowe urahunga igihe ibintu bizazanye ukumva bisesekirite wa bivuga gatatu Colossiens 2:1-3 baganda twanusoro ku gice cya mbere mu gice cya mbere mu 24 abantu banezerewe amagorwa yanje yo kubwanyu kandi byasigaye ku marushwa ya Kristo nanje ndabishitsa mu mubiri wanje kuko umubiri wiwe niwo shengero ibyo nacikiye umukozi nkuko nahawe n'Imana ububwiza bwo kwagaburira mwebwe kugira ngo mwize ijambo ry'Imana rishitse rero gatandatu niryo banga niyo mystère mu Gifaransa niryo banga ryari ryarahishijwe uhereye kera hose n'ibihe byose ariko noneho ryahishuriwe abera bayo iryo banga ryari ryarahishijwe uhereye kera cyane ariko ryahishuriwe abera bayo bamatanirijwe mu rukundo ngo bahabwe itunga ryose ryo gutahura atamazinda bashike kuri comprehension bashike kuri mu gutahura atagukekeranya atamazinda babone kumenya ibanga ry'Imana n'iryo Kristo. Haleluya. Babone kumenya mystère babone kumenya ibanga ry'Imana n'iryo Kristo babone kumenya ibanga ry'Imana n'iryo Kristo muri we n'itunga ryose ry'ubwenge no kumenya byanyegeje bisigura neza yuko Kristo Yesu niba muri wewe ubwenge bwose no kumenya bikaba binegejwe muri we nuko muri wewe hari itunga ryose ryo kumenya n'iryo gutahura. Haleluya. Ko Kristo niba muri wewe ubwenge bwose sagesse yose y'Imana na connaissance yose y'Imana bikaba binegejwe muri Kristo Yesu nawe ukaba muri Kristo Yesu Kristo akaba ariwe aba muri wewe ari ubuzima bwawe nuko muri wewe sagesse yose ibaho y'Imana iri muri wewe nuko connaissance yose la capacité de comprendre de connaître yo gutahura binyegeje muri wewe gusa hakerekizwa na révélation wishuri na révélation gutahura wishuri umuntu ahuka amaso akabukizwa wabye umukizwa wabye mwiza afise ubwenge Imana ishaka ko tubaho ubuzima bwiza uraki mitaduhaye n'ubuzima bw'umuntu nagara cyane kubyerekeye kubaho ubuzima bw'ubwenge Kristo yaduhindukiye nta kintu umuntu abuze nta kintu umuntu akijijwe abuze tubise byose gusa hari amanivo Imana ishaka ko tugera turavako tuva kuri nivo zo hasi tuduge kuko umuntu ariho neza abantu bararuka mu ishuri n'umunsi turabasengera nubasha gusengera abanyeshuri bo munsi n'abantu bamaze imyaka bandika ibitabo byaraniye uko babihenze kandi baguke n'abantu mu buzi bigora akazi gakorwa n'abandi kandi bose Yesu ni wewe turabasengera nadabona dusenga twese turarangiza amasaha yacu yaheze ndashaka dusenga uno munsi ariko ndashaka kandi ikindi twabuze mu kumenya uwo Yesu dushobora kuri ngaha ntaramumenya Yesu wanje mu buzima bwawe byoshoboka dushaka kuri ngaha waje kumviriza utaramumenya utaragira imigenderanire nawe muri ubwo buzima uba imwe n'umwe nawe ukaba uri ndashaka kuziganza ufashe gusenga turifuza ko zuba n'iminsi ko abantu bamenya Yesu ari benshi akamwizera
akaba atavali reka dufite n'amaboko dusenga. Ndashaka umuntu wese agira umuntu bafatana amaboko utagira uwo bari kubona umuntu bafatana amaboko dusenge. Shaka dusenge isengesho. Ndashaka dusenge isengesho mu kwizera kwawe. Shaka watura amajambo mu kwizera kwawe. Ndavuga amajambo yasubiye mu kwizera kwawe byateye parafo kuko ni icuri byatuje n'icuri. Amazaza gusengera abandi batandukanye ubwabo maze gusomera amajambo uti mwami Yesu ndagushimiye ko nahuye ko nahindutse nk'imwe nawe uno munsi ubuzima bwanje jewe sinkibaho uba muri jewe mfise ubuzima budashira kuko ni wowe buzima bwanje ndagushimiye ko wampindukiye ubwenge sindi igicucu ndi umunyabwenge mfise ubwenge bw'ibwira neza mfise ivyiyumviro byawe kuva uyu munsi ndasenga umishurire ndagusaba ubushobozi gutahura icuri muri jewe umishurire ko mfise ubwenge bwawe ndiyatuma ko mfise ubwenge ndiyatuma ko mfise ubwenge ndiyatuma ko yuko nduvugisha kw'isi igihe cyose nzovuga iby'ubwenge kuko mvugishwa nawe nkebuye kuva uyu munsi ndashaka gutanga kuvuga mvuga amajambo y'ubwenge. Urakoze ko kuva uno munsi ubuzima bwanje buhindutse ngiye kubaho nk'icondi kuko ndi umwana w'umwana ndi uwera narahindutse narakijijwe narababariwe nta na kimwe mvuze mfise byose muri Kristo. Urakoze Mana mu izina rya Yesu amen. Reka dusengere abantu b'ukuri reka twambashe Yesu.